हेलो गाइस, नमस्ते सबैजनालाई। संसारमा हुनुहुन्छ होला है। सेफले मोमो बनाइरहनु भएको, पनिर मोमो है। बुट्टा खतरा मार्छन् क्या। सबै मोमो देखिसक्यो, देखि होइन कि। ल विजयले खत्रै मोमो बनाउँछन् है। प्रगति गरिदिइरहन्, अझै प्रगति गर्दै जाऊ। ल यता केटाहरूलाई प्याज स्याज चपिङ गरिरहन्, केटाहरूलाई है। उता प्याज स्याज सलाद बनाइरहन्, काम धमाधम भइरह। ये किसके लिए भाइ? ये शाम को स्टाफ को बकरी हुन्छ त्यसलाई खिलाउनु पर्छ। उहाँ चाहिँ सुभाष सेव हो है। के बनाउनु भएको सुभाष सर? के हो यो? कडा चिकन गिर्वी हो। सबैले आफ्नो काममा व्यस्त छन्, सबै केटाहरूले है इन्जोय गरेछन्। म चाहिँ भर्खर 11:30 बजीतिर आएको थिएँ है। के गर्ने, 12 बजे भन्नु। मैले पनि एउटा मोमो बनाउँछु है। मलाई खासै धेरै मोमो बनाउन आउनुहुन्न कि है। त्यही पनि अलिअलि बाजेको हेल्पहरू गरिदिन्छु मैले। हेर्न सक्नुहुन्छ है। दाब्रे हातले पनि फेरि बनाएर मोमो गरे उल्टे। उहाँले चाहिँ यसो भिडियो बनाइदिनुहुन्छ मेरो है। बस 4 मिनट भयो। 4 मिनट गरे अब उसमा टिकटकमा अब धन्य यो सडेछ रोटी लास्टमा लिएर लास्टमा यति साह्रो हल्ला नगरौँ। साइलेन्ट माथि देखाइदिएछ सुली सर है। पछाडि हाम्रो डनहरू छन् है। साइकलमा त घुम्न मजा लाग्छ हो। लालो यार अब जलबिहार घुसियो है। यो हो पट्रीतिर जाने ठाउँ है। लालो तिमीलाई कस्तो लाग्छ आजको दिनमा? तिमी चस्मा लगाएर त ह्यान्सी देखिन्छ कसम से भनेको यार। यहाँ धेरै राम्रो देखिन्छ। पहिला लास्ट कचडा थियो कि यो ठाउँ।